INP Mizo Tunnel clear tu le ngai thatu zong te inzain chi bai le fek ule mei ni som pathum zirtok ni ania mei ni som pathum zirtok ni ania hun thain chan theu kan bei sei Finland le Sweden in NATO an nai zele kan riat angin Finland le Sweden chuan NATO membership dilan tuma an hlotlin ngei porin chuti lion membership hi chuti maya nitlem te chunga hanti fel thei chi ani don lova membership deal na le approval inkar hi tha enge mozat kum khat ai rei po ni mai theya hun adu de urin ani hemi hun chung hian Russia chuan Finland le Sweden te hi alo run thut mai theya ma seram pani roi tu te hian rem an thre khopa European Union an zom fel ma a Indona an machon pal poa chan tu tur United Kingdom anin mong zom pui tarup mai mei ni som pakhat nimin pia khan British Prime Minister Boris Johnson chuan Finland le Sweden ram tenen in rem na thuthlung thar European ram himnan kan siama heng ram pani te hian be an to kani chuan United Kingdom in a tran puyang ti in a soya Vladimir Putin tan angei ve viu donani he in rem na United Kingdom Finland le Sweden tenan siam hi Boris chuan an mani ram ngeya nimin mei ni som pani khan minga sign nan ta ani Sweden Prime Minister Magdalena Andersson le Boris Johnson chu nimin pia khananin muwa he kan in rem na ina tumber chu Europe ram him na hi ni Sweden ramin pon lama tanga be na ato kani chuan ral thuam adilanga United Kingdom chuan ape mai don ani ti in Boris chuan a soi Ukraine invasion hian Sweden le Finland ram te chu andin mun ngai tu chiang turin ati har ani bermaya NATO zoman ril ruka ma se NATO in dan ang taka atan pui thei ma hian Russia kuthak an tuar thei tho boxia malak dan tur ber pon remai bik lo ania hetiang boruak kara Boris Johnson chuan in hong takin rampani tedin munder thonga an chunga lohum tu ni turin ain peta ani United States le Germany po in Sweden le Finland hi veng him turin anin tiama ma se Ukraine po an lo tiam ve thova Russia a han chet me chuan an do zepzia alang tamai boxia tran puina hi pe thei tho ma se ani tur ang tak ani phalo hle ni hei hi Sweden le Finland hian an rukar maya ziak ngeya in tiam na thuthlung a omlo chuan la neutral ri an du zok mela NATO zop ngeyan du boxia United Kingdom in an mamo a chan sakta ani Finland President Sauli Niinisto chuan Finland hi NATO malak na atel reng toa zep thua chenglo West ram te kan thlop ti mitini nan ria a Nordic ramten NATO hi lo zom ta po ni se turam ma kan khin wanga ni lovang ti in UK Prime Minister nen agreement an sign na asoya soizomin Sauli Niinisto chuan NATO kan zom wang hian Russia hi thin rim ta po ni se ka chan na tur chu nangma wang leu lewa he thil hi thlengani dar thalanga in en chiang mairo katiang atibok Kremlin spokesman Dmitry Peskov chuan Finland in NATO azom chuan Russia in vona le hlo angin angai don alo ti ve boka Finland le Sweden malak na hian helai bialtan himna a thlen lowang ngun takin boruak kan thli reng dona malak dan tura lang chhoze lang ati Finland le Sweden te hian United Kingdom nen nimin lam khan security pack an ziak ta boka Russia hian han run mai angam mel ta lo ni na lange German Foreign Minister in Ukraine atlo thu kan soitoa Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba chuan Ukraine invasion thua Germany in Russia laka angai dan athak tan ta chu lom omati thua soi nimin khan Bundestag Berlin Germany ya Ukraine Foreign Minister chu German Parliamentary Group tenen in biakna anneya Russia sanction dan turle ral thuam lam tran puina an soi ni hriatani Kuleba chuan Germany in kong dika zo ve tan ta ni hi atibok
United Nations Human Rights Council chuan Ukraine rama Russian war crime chui dan tur ngai tu in Ukraine le ram Songate chuan chui nge yan duwa me ni som pani nimin khan an rem titlang ta independent body thar hlak din anianga Russia hian indo na pa ngai ayan na sazokin civilian te angai sa em ti an chui chiang do na ni Russia chuan nimin khan Chernihiv region Ukraine vela ral thuam da na ammunition depot pani an bom chia ti an soya Russian Defense Ministry thupuang tu Igor Konashenkov chuan Kharkiv region a Ukrainian S-300 le Odessa muna radar station an bom thu apuanga tin Snake Island a Ukrainian drone pakhat an kap thlatel bok Belgorod Regional Governor Vyacheslav Gladkov chuan Ukraine le Russia ramrip muna border village Solokhi chu Ukraine tenan kapa mi pakhat athia chen na ina tichhia ni na soibok Mariupol muna Ukrainian commander pakhat chu a beidon to mel khopai khovel mi ho saber Elon Musk chu mala turin angen tahlol mai Seri Volina commander of the 36th Separate Marine Brigade chuan Elon Musk sabiak po thainan Twitter account ahong hiala Volina chuan miten thil ni thailo te thlen tir tura khovela locally ni anti chea tuna kan chen na khovel hi keini tan chuan dam ngai na a om to lo hial mai Azov tala tanga kan chhuat thainan ma min lak sakro nang lo chu he thil thlen tir thei tur mi hring an om lo ti ina tuita an din mun hi a hre om vi awangti a hriat thei mai ani Myanmar lam chanchin han chun zom ngal ta ila nimin pia me ni som pakhat khan civil mi ten an man ber an smartphone man dan tur chungchang nepi do khopuya finance and project department lam an thule a sum in dai lo lutuk chin fel dan tur kong an dap ti la adik mai ome an thutluk na chuan smartphone handset pakhat tan US dollar cheng thum Myanmar chiata cheng sang ruk vel zel hisapin an smartphone email number register tir turin thutluk na an siam fel le nia soeni hei hi ramchung security thil tu lawanga ti turan ni thu an soiboka a China sot takhop mai chutianga register tura anti hun bitiam chunga ti lo chu an handset an mang thailo leanga mitam tak nitin in hlo eizong tam tak chuan smartphone thar han lei mai a all I don lova an buai phale don ani tin thil boi thlak tak tur chu dora an zor mek smartphone thar lei tur te tan po register period nuwa engtia register tur nge ti te langai tu angai dona an mang thei donem ti ala chiang chuang mi alova konga omle zel tur ngai photila athang chu me ni somni le pahnia lo om tur mi nong hlanan in biak na nei arot nia khan KIA KNU CNF KNPP ti hok te khan an tel don lo thu an soi chiang to a me nong hlana ngai dan ani lo ve hlea heng ethnic armed group in biak na atel du lo te hi ramdang sarkar dang te ne na inzom na nei an ni deuh tlang puya PDF le CRPH te nen an inzom tlang pui bok ti in nimin me ni som pahnia nepi do khopuya meeting an neya asoya tun thlenga thil om dan chiang to a chuan me nong hlanan in biak na nei arota hian sipai council do ve lem lo pol som antel dona midang terrorist ne na in kap to zong khachu antel lo vek dona ni in biak na nei tul lo tenen anin bedon ti na ni berchu me ni som pani nimin khan Myanmaram chung mun ranga terrorist council sipai zale som pani anthia zachuang tal hi chu PDF lam hian da thazel thei se du om hle ni hi Kachin state a pathum Karenni state loi ko pakhat Sian state ne na anin rina mubie lama somni Sakain region suibuwa somni Khin u township a panga Pale township a somni Paku region na talin lama pali Makui region Miang township a somthum Sian state muse lama me nilia anin do khan sipai pakua anthiti nimin khan report omboka an vain nimina terrorist council sipai thi hitet media in report don za chu zale som pasari ania mun sang sanga PDF boral te hi som pakhat an tling bok
Fela matanga kalimi ulampanakal terrorist council sipai te chuan zong lei khuwa an thleng le ta a in nga an hal ral le to ti hriatani falam le ha kha inkar chhun chung tal dok thek thlan ron khuwa te an hal nuwa falam atanga kol lam kalna lumbang khobula parte khuwa inruk an hal nuwa zong lei khuwa an hal le ani tin parte chevela khan ke kalten bom an rapuaka sipai thi an omnual ni in an soibok Myanmaram chunga thil thleng dangte ero hi chu a thana update siam kan tum lenga min lo ngai chang le theu don nia clear tu le ngai thatu zong zong te in za chunga kan lo me